Haga jingle kai World Test Championship haparing ke India Persia ke Australia. Aba pai syakne ke jingle kai ke Australia kala khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim sok ya ke India da shiphe weekend. Haga jingle kai Under 19 Asian Cup Final haparing ke India Persia ke Bangladesh. Aba pai syakne ke jingle kai final kirang le kai badang khi jong ke Bangladesh kila khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ya kirang le kai Badangki ke India dan San Kandai Runs. Baleng bang negi cing job ke Bangladesh kalau yuk benra ikan 6 ladu. Jom ke Under 19 Asian Cup arajar arpeusau. Haga jingle kai Indian Super League apa dengan North East United Persia ke Mohon Bagan SG. Haga negi jingle kai ke Mohon Bagan SG kalau khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ke North East United da Arlanot. Baleng bang negi cing job ke Mohon Bagan Super Giant kalau kiu ke Kerdan ke Baningkong. Haga mi ya ken point. Haga jingle kai MLS Cup Final happening ke Los Angeles Galaxy Persia ke New York Red Bull. Haga ngi jingle kai final ke Los Angeles Galaxy. Kalau khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke New York Red Bull da arla kawai. Baleng bagan ngi jing job ke Los Angeles Galaxy. Kalau yo ban ra ke nam ladu jong ke MLS Cup haga sin ke ban riu. Haga jingle kai La Liga happening ke Atletico Madrid Persia ke Sevilla. Haga ngi jingle kai ke Atletico Madrid kalau khur ke nam job Hadin magalala ban pelim ke Sevilla da Saula Lai. Bari ke gol penjob jong ke Atletico Madrid layo ban tiap. Leng bau Griezmann Ashwa ban kod ke jingle kai. Kata ha ke menit ke bakandai peu plus sau. Ha ke jingle kai Premier League ha pring ke Fulham Persia ke Arsenal. Aba pai syakne ke jingle kai baro artli ke Ken Hun kia khai tamar shigol. Ya ke shigol jo ke Fulham layo ban tiap ha ke menit ke bakhatway. Bari ke shigol jo ke Arsenal layo ban tiap ha ke menit ke basan peu ar. Hagway par ke jingle kai Premier League happening ke Tottenham Persia ke Chelsea. Haba pai syakne ke jingle kai ke Chelsea kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Tottenham da Saula Lai. Baleng bagan ke jing job ke Chelsea kadang bad ya ke Kerdan ke Baar hakami ya ken point. Kat baga Liverpool kadang bad ya ke Kerdan ke Baringkong. Ke Arsenal ya ke Kerdan ke Balai. Bad ke Manchester City haga Kerdan ke Basau. Haga jingle kai I-League happening ke Namdhari Persia ke Aizawl FC. Haga ne ke jingle kai ke Namdhari kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Aizawl FC da Lailanot. Bad haga ne ke jingle kai orang ile kai ke Namdhari ude Silva ule ban tap hat-trick. Haga par ke jingle kai I-League happening ke Shillong Lajong Persia ke Rajasthan United. Aba pai syak ne ke jingle kai ke Shillong Lajong kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim kuput ke Rajasthan United adu pralanot. Bad haga ne ke jingle kai Douglas ule ban tap argol nag banta ke Shillong Lajong. Shillong Lajong are taking it away. We're just mentioning it's an absolute carnage. A goal round here. So much of high press, demand. Goals, but they conceded 4 as well. What a great run, Frankie Boom. A lot of pressure. And winning that, putting it back. Demand. Should be treated as own goal, though it had a last touch from Martin Reiner. Last ditch effort to save that. So it's absolutely a goal round for the Reds. And